Nepa mojo yang berahmangot petiadamu duh nitu cening paresik tu ajak makejang bina kaning pemucuk tua buk padan padu ke batare risa jironing ngut peti pardamu ide batare barahmu ide ke risa jironing iraga dados damu patut nyuk semanya patut ngarcana linggih ide karyana ngepalinggih luwe kadi sarana nyehnayang batin iragene karyana wangunan ide palinggih sane suci ya inggih ipun magenah ring pura desa yang ning wangunan sane patut kewangun makelinggih ide batare barahmu tuah pura desa dada sedamu ku pepirah yang wisnu anin nomor 2 nyentuh cening sekte pado ajak makejang tuah muluk kepatutan subakti majeng ring ide batare wisnu sani ngut peti iraga dini di jagate ya mapitjo amarta sewireh kewentenan ide yang batare wisnu sampun paraside ngupu pire iraga dini di jagat padene ya damo kemato rasuak seman kaning subakti niraga sang dados damuh derwen bupadan paduke batare tuah mulus sang kaning patut ngaturang para musuh semua Hyang Wisnu kaastawa ring pura pusat
sarade bakti niraga majeng ringlinggih ide yang Batara Wisnu sane sampun paraside ngupo pire karyanang wangunan pelinggih pura puseh aran nyamne ya. Kapeng ungker yang siwa meralino damu nah ane kaping tigone nyente dewa sang maraga sikte sing jadolen dutwah linggih ide Batara Siwa ida padat sambangan ide Batara Siwa pinakayang pemeralina damu tuah mulus sangkaning patut semah kebatinin karya nang paling pingin pinakaning cihne sarade bakti niragene tangian pelinggih ane dahating pingit makelinggih ide Batara Siwa gana keratu kabawa sering pura dalem makemungguing paling lungguh ide Batara Siwa sane mo aran pura dalem nike sane patut kewangunan